Kihitahitaniro gĩa gĩturwa gĩa seneta wa kaunti ya Kajiado nikioete mwerekera ũngĩrĩu thutha wa Johnson Osoi ũrĩa ũranyotagira tigiti wa kĩama kĩa Jubilee kũhũranĩra gĩturwa kĩu kwanĩrĩra kũnyita mbaru mũhũranĩri wa gĩturwa kĩu na tigiti wa kĩama kĩa ODM Judith Pareno. Osoi augĩte arĩ na uma Pareno niwe ukahotana gĩturwa kĩu, akiuga niwe ũrĩ na ũhoti wa gũkinyia mateta ma aikari a Kajiado ngathĩ-inĩ ya kĩbũrũri bunge-inĩ ya Senate. Najua wale nilikuwa nashindana nao, na kati ya hawa wote mimi nimeazimia nikasema na kuambia watu wangu kwamba anayefaa kuwakilisha Kajiado katika bunge la Senate katika uchaguzi wa tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu ni Senator Judy Pareno. Osoi ũrĩa ni speaker wa bunge ya kaunti ya Kajiado augĩte ndaiganĩire na ũrĩa kĩama kĩa Jubilee gĩatabanirie wamũrani wakĩo kũrĩa mũmbunge wa tene Moses Ole Sakuda aheirwo tigiti wa kũhũranĩra gĩturwa kĩu gĩa Kajiado na kĩama kĩa Jubilee. Osoi akiuga no Pareno wa ODM kũnyita mbaru no iturwa-inĩ icio ingĩ aranyita mbaru arĩa mararirũkia bendera ya Jubilee. Mimi sijakigura chama cha Jubilee. Mimi ni memba wa Jubilee, nina pigia debe Mheshimiwa Raila Odinga kama rais, ninapigia debe Daktari David Ngedianye kama governor ambaye ana tikiti ya Jubilee. Ila hapa kwa Senate ninataka kusema yule senator ambaye atafanya kazi vizuri na kuwakilisha Kajiado ni mama Senator Pareno. Najua ananiamini, anaamini uongozi wangu. Tulikuwa pamoja tangu zamani, anajua mienendo zangu katika kisiasa. Ciama cia Jubilee na ODM nicio ciama iria nene ciũmbĩte ngwatanĩro ya Azimio. Na kwa sababu tuko kwa hii nyumba moja ya Azimio, hakuna ubaya kwa yeye kuwa na msimamo wake na kusema kwamba Judy Pareno ndiye anayeona kwamba mimi ndiye ninaweza kufikisha hii kiti na kusimamia vilivyo. Maana safari hii Wakenya wameamua hawavai suti. Watachagua viongozi. Kaunti ya Kajiado ĩrĩ na makĩria ma aikia a kura 400,000. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.